Aku suruh cari orang yang gagah, bukan barang kurus macam ini. Tuan Direktor, inilah orang yang gagah. Gagah, gagah kepala otak engkau. Apakah nasib kau pun jadi asisten direktor? Tuan Direktor, inilah betul-betul orang gagah, Tuan. Sekali dia makan nasi boleh habis 5 pinggan. Itu bukan gagah, itu gelojo bodoh. Ini macam nak jadi hang tua. Cuba lihat. Ai, hang tua pakai sepatu. Sudah, suruh dia pulang. Tuan Doktor, kalau saya tak boleh jadi hang tua pun tak apalah. Kasihlah saya jadi hang jebat. Nak jadi hang jebat? Mampus aku. Sekali orang ketis, bertabur tulang rusuk engkau semua. Sudah, pergi. Lalu. Saudara tak usah berkecil hati lah. Ini direktor memang angin satu badan, tapi hatinya baik. Tuan Asisten Direktor, kalau saya tak boleh jadi hang jebat pun tak apalah. Kasihlah saya jadi hang kebun. Hang kebun belum ada pelakonnya. Tapi kalau jadi hang kebun, tak boleh pakai keris. Mesti pakai cangkul. Cangkul pun cangkul lah.